sene munim no ene yenuanom omo address fefefe ejina yanimu yi eye ye ma ene sene omo adwumam ya na eka so wa master chese omo betimi akọ ono betimi akọ buwe na adwuma na waye na adwuma ansane ye no omo be ya fini ye frɛ adwuma mpanifo omo adesuafo mpanifo ewo kromo ase obi ama nipa kakra bi na yemfa omo mfa ntetie bi mu na omo ema meye nimdifo akese na aban botaye ewo akire ene se so mo wi a omo betimi awie no ye be ma o duobroni friend kit ana se aniema na wo de be wadwuma no wo de betimi aye wadwuma e de be hye na wakobuwe wadwuma ye nyina ye nim se enye saa na ye nuanom ene mpanifo bebre enya ano nanso so nana adodankwa akufo ado aban presu oye ne se de nka be pa ne se ye nuanom nkuma no obi abenyansa no adwuma bi a enye aban adwuma nko a nye se obeye adwuma assembly a na chese wo ye adwuma bala adwuma bia wo de wankasa wo de ahoden be hyem na de e be kire no be hwe no obetimi aye wonsa no adwuma eno nti enei ye wonipa aduowotwe enwotwe 88 ewo yenim ha se ya omo afam be ya fini program ne friend Mastercard program ene Ghana Entrepreneurship Agency ena Young Africa Works when me ekuo miensa omo aka bom ena identity ya yede ama yenuanum yi omo ka bom na aban efa omo so na ne yedru na mekaya ene omo training no omo anya na ne bi e master for abi wotwe ya omo gina yanim obi a ye nsohwe apase ya maame no omo kire omo ade no ebi no ombeka kire obi onye MVTI ni bida MVTI ni aban ensohwe a so yensa no adwuma na uko trade test yes trade test ade na wo se wo ye no wo do nsa no ye no ye nkotro nwoma tenten bia nye brofo tenten bia ye de ani kohwe se woni ade ne ya mpampa fi omo akosa ntiti ye mu awie ama ene se mo hwe ane ama fefefe sisi hai ebi ye sewing machines ebi ye hairdressing equipment ebi ye electrical equipment electrician for ene ebi nso eye ebi bakers yes bakery ebi ye ovens ene sisi hon nipa abiawotwe omo obia ni ade a osua no ena okọ training no yede aba na yede manakọ waye master nti ode kọ na otimi de kọhye na dwuma di ase empani a mo Ghana maboa masa ade abaso yeda mo ase papa master fo mo kire yemai ade anase mo ma mo kwan mo kọ sua asa di sua yeda mo nyina ase na nado dankwa se men kansem so da mo ase papa se ye sa ade we o Ghana be ka wunya sika fa bi sie fa bi to baby na nyese wunya ya na muhue good obia mu bebre senye sa ade yi a nka ye training ye ma me na de ba training no na so na nka ye wi a ebi kura machine a ye de be ko ye de be pon kura ye nya bi ye ba ye hu bebre me o ha bebre a na nkofo aba ontimi mpon no ho because onni bibi a o de be set up yeah that's right December yeah okay yo mo mo se mo Asha
Pejá mi wa dia na odi ma no. Gabriel ye niame pako na pako ye juma emma ehoma pako ma wo eni wo busia eni Ghana man nyame straso ama where the generator where the machine any all the cables any helmet and no where the lens special lens and remember when in so near now when in cosem my it's in the way I can't want shield enti mi dina makane na mu dia ma papa ya dwuma ma wo ho ene wo ma ene Ghana man na ene wo so ya me hairdressing equipment ama woka bibia nyasa even rollers any towel any hair creams na mo de be wo tire mu no ena ene de shampoo ni conditioner ena we mo sen so ahane ya omotla ole aworo shampoo basin ena dryer me dino mampeni anamu e de wenu na ma papa hye wadwuma ase na hweso yie e ma wo ma wabusua ena ebi nso enka Ghana man se o ya o ye expect say o so employ unuanom na wa kire mu medie no nyame hira so ma na o de akoye adwuma na wanya bi ahwe wo na wahwe umma na wahwe omo amba be adwuma ni bi ama wa employ se ne ye kire wo se obia obede no be che wase na ono so ontimi nya ne sano enyane na Ghana nyeyi nyame hira wo won se wo gas cylinder ina kan ya da papa nyame ele na nado adaroma sheni awokoye ose o mawo asasebie tools awet media ashe udwuma na se eye sewing machine ene niema ye de pamode toma bra de pam se mienu ene lining ni ina she we mu de odi be shase eno na kane ene ahoma ene scissors ene mete ni ina wo ti mi na o pini ene mu na mete ni ene ama papa shase ye adwuma na so mato emma wa kasa na mma ene mo busua ene Ghana man na bra na be tire ma ade na mo so de je bi nyame hira so ma papa oma peni se wa wie adwuma no ene wa master tiamba machine ene emma wo de be plan de no be shasi roni friend windows mic ye wo odonsa o de ama se papa shasi na build upon it then about ya mo bi talent me fan ko chef for call na copy all day on this me sure say master o tire mo be do ni wa bi mo nyan sa we di aban ama se pa ko she juma se mo de na copy bi se ko bi na shase na pan wa di na pan mi ye ya me instruct e mo papa na juma na endi training me ma be bring on so e ma me tailors e kan no na me ni adwumaye na me tonton ade e wo kwan ho ensu atadwe e na kutu ene nyame adom ma su adwuma wie enya me nsa no adwuma kese enya machine me wo de waye ene ne mpanifo nyina me ka se nyankopon onsura wo bebre e wo de o maye me da o master me da Mastercard for us se the project we eba ya ebi aso me a nka me nsem fata me se me so me do masepa nya me nhira wo na adwuma omo ye no entre enye kese na me gidi se dwuma de ya omo de ama me amabe ya ayeye nim se no be ma foforo na omo so atimi de abobra ma Ghana apeja me da mase